وترضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا من السيئات وترفعنا عندك درجات وتبلغنا بها أحلى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبب علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya banyak umur jadi anak sok. Semua saling, ya semua saling. Penasaran nih? Ini boleh dengan itu dulu. Nah, tunggu foto dengan kakak dulu. Masya Allah. Dengan kakak dulu. Foto dulu. Podcast. Nih coba. Coba aku mau apa? 1, 2, 3. Bisa. Maju Umi buka juga, baik-baik kak. Gunting. Tadi gunting tadi. Ya Allah. Oh, tahu. Nanti kan buka lagi Umi buka baru jangan akan. Mana ini? Oh, ada di situ lah. Jangan tarabe. Stop. Ih, jangan sakit. Tuh, wih, udah kelihatan. Apa nih? Wih, kayaknya dia dapat baju jersey Wih. banyak. Ini baju Gimana? Dia dapat baju jersey banyak sih. Ini baju kayaknya memang lagi Gila. mania Brasil tuh. Oh, unjuk Brasil. Oh, itu Brazil tuh. Berarti memang dia baju memang pas. Mau. Dan Umi buka tidak boleh. Mana itu kan Umi itu baik-baik aja maaf. Sudah tinggal dia nih, dia mau buka. Kayaknya Portugal. Wih, pas ini dia. Tes dulu tes kuning lagi. Nah, ini ada tulisan nama. Pokoknya dia dapat baju bola baju ini. Masya Allah. Itu apa pun? Apa ini? Ini Brasil. Oh, berarti. Iya. Halo. Ini dia Ronaldo. Ini dapat dia pun nama dan dia pun angka. Nama. Portugal. Iya, dia memang Portugal. Dia Hanif. Mama. Iya. Tanggal 10 tuh. Oh iya, tahu. Celengan. Tahu nih. Isi celengan. Ya, saya coba sama besar apa? Sama ya. Ini Bahasa ada. Sama ya berarti. Bahasa sama kayak orang Bintang-bintang. Iya, kayak orangnya sama uncuy. Coba. Ya, coba pakai. pakai celana Ini kan? kan ada kan celana ini. Satu pasang nih mame. Olahraga. Dapat baju. Pas mau Piala Wah, Dunia. ilah Piala Dunia. Iya, memang dia. Sengaja itu dari bunda tuh. Bukan sudah ada makan. Dari bunda barang. Hah? Bunda kasih. Iya. Iya. Masa wih pasti Allah, bunda tulis apa? Betul. Ada nama lain kasih? Ada belakang Hanif. Nama di Ini mana? 10. Ini Allah. Pasti masya Allah. Caranya pendek. Ada. Dia mau cari. Iyalah, celana pendek memang. Coba ini, sama coba ya, ini. kan orang baca nama. Bagaimana? Orang nggak tahu apa ini sih. Sama aja boleh pakai nama-nama di belakang orang. Satu orang baca satu penama, satu penama. Ya ini ada nama ini Brasil. Coba ini Sana Brasil. dulu di bawah Coba kapal. Brasil. Ah, Brazil bot. Nih, sini. Masa apa pakai hijau? Ya. Enak saya.
Bukannya kakak Argentina. Aku lah Argentina. Kayaknya Portugal. Oh, si Portugal ay. Kamu nih. Ada bintang bro. Oh, bisa. Memang berarti Masih mana kita ya? dia pemain. Bintang 5. Ini ada bintang. Ini Iya, tuh. nama Ada bintang. Cukup. Masya Allah. Berarti memang. Buka ini. Oh ya ini. Buka ini. Yang dulu. Ini langsung pakai. nanti Piala dunia masih nanti dia pakai. punya itu.